karangambia muno asugocha ya rero twache kegera omonene bwense gocha ari gusi kwanzira Jumapili abere gaiga mpaka litukolia Jumatano kwanzira Jumapili gocha arete basi ya Shabana and community leaders gocha ari to inspect the development projects chire gusi both Nyamira na Kisii County. So twacha rero kwanza kugwira kurwa samana ari university arete torolenga ya ansire kaya ikire na nindi yoko wanyore negenderete ende university ne kolu ba mutinyo kianda na bana bajoini oro so twete kurigereria na ntumenya problem ki eroro na twanyoranga nyetu kwa ajese university na ende tutoke hostel ti abana agu ende kinege kende ko chokoba kuba tumusaba gusina ko hostel yecho ende abana bagu tonyora sinari bakora bakobe so tolega yagusi na leaders bonds bagusi unjukan na koranga amagendra yito agocha seseme yito naroro na inagendra ende ko basaba antu bamintu mo tegerera mangana kayeke muzino muntu yake no ba se tuli kerasi tura bantu yake no ko kwaneke boneke ro muntu aguteni muntu monene muntu zo mete asa matanga uza sebintu ke tumenya batanga university ko teyo ne university no ile osote nene unaone Nyamira comprehensive e block kwa acho omuntu tenali echiro otebanga Nyamira comprehensive utakole teyo ai numwanje nabo ngatira mungo chamuli ringa no eri na yandra kwa acho so make twacha gaiga make sure nga amagendreito na yandrete na biribinde turata ke bituke karamo nago chanto mutu mugori na tutagete kende tormentwe ekenge kwa mete osekenge takeire erinde ya bantu bitwanyole amagendrari takeire so nko basanga mwensi muche asogonge erinde to welcome munene busini una abantu bande baho waziri turanyole para unyole chikem tisune tota kanyara mu baiga university twanyole chisukuru ebitabu nebintu binde binge utakire wocha igaiga kiara Kenya bon Kenya ite sitiyo section tiyo sem tiyo gutumega sama waziri ase county ya Nyamira taro yomurayo monne bwense twange program kamiri tumanye n'abananchi bamanye nga program una okay kwana na newspapers mama na kwa just to inspect torore bereli na ndira kusema adjustment so hizo kwa program lero I might give you a program but tomorrow in the evening akara to gutwara mukutano Kisii akara to kwa naiguru ya magendro ndoje to baya the final itinerary area member parliament asema jambo labda mheshimiwa honorable wacha niulize swali kwa Kisii egale lege tankiereli asensemo ya Ikonge yaletire sana obututokanu ine ya Kisii umusimamo kwa serikali norori iburi yengane no toja wanzira Ikonge no toja wanzira Monday saa 3 muto korro tugote umusimamo kwa serikali lakini asibone bona tukwana stage Ikonge na kolete nero asike tangi kirego chabuta this is a very important economic sector. We will have a stage, a railway stage in Ikonge, and we will start from there. Okay.